Салом алейкум, дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба эфир навбатии мо. Забони туркӣ дарси панҷум. Лекси салом, якум лайк ва алейкум салом, хуш омадед. Влог ошхона теҷе салом ва алейкум салом, хуш омадед. Влог ошхона теҷе. Влог ошхона теҷе. خب خراسان سیتی. السلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین برادر عزیز. خراسان سیتی کازان ترجه دویم لایک از من. دودار جان تشکری زیاد اپای کازان ترجه، خوش آمدین. ولوگ اشخانه ترجه منم لایک موندم استاد سازین انشالله. شکری خدا خوب شما سازین تنجین. تشکر برای لایکتون، خوش آمدین. ولوگ اشخانه تجه همه کسا خوبین انشالله که خوب هستند و خوب هستیم. سلام علیکم استاد و علیکم السلام، خوش آمدین اپای کازان تجه. تشکر زیاد برای اومدنتون و دستگیریاتون. اپای کازان تجه با فکرم زبان ترکی انگلیسی دا آسان‌تره. به خاطر که در زبان انگلیسی 3-4 حرف як овоза доранд, баъд талаффузшон камтарак душвортаре. Забони туркӣ чӣ хеле ки навистагӣ боша ҳам хеле талаффуз мекунем. Масалан дар инҷа Истанбул навиштагӣ Истанбул. Ҳозир агар ҳамин англисӣ боша шояд и ай хонда шавад, ай Истанбул, эй Истанбул, яъне тарзи талаффузои худшона доранд. Аммо дар забони туркӣ чӣ хеле ки навишта мешавад ҳамон хеле хонда мешавад. Влог ошхона теҷе апай казан хуш келибсиз, авед хош гелдиниз. Ба забони туркӣ казан теҷе саломат бошед устоз меҳрубон. Шумо низ саломату сарбаланд бошед апай казан теҷе. Лекси ака соатоту буршид. Не соатҳо буд нашида, ине ки коркуниш сар шид. Яъне як 3-4 рӯз шида буд ки таваққуф карда буд, ба пеш намерафт, тормоз карда буд. Ҳамин рӯз бо давом ёфт, яъне 15, 20, 35 соат зиёд шудааст. Агар 15-20 соат ефиро шуда боша, бо шояд ки ягон бародаро, ягон дӯсто тамошо кардагистанд плейлистора, яъне зиёд шудагӣ. Қариб 35 соат мондуданд. Ташаккури зиёд аз касоне ки тамошо карданд. Миннатдории хешро баён мекунем барошон. Казан теҷеҳо дар назарам ин осонтар. Бале осона иншоалло. Дилшод теҷе салому алейкум алим 4 лайк Айман. Ман дер кардам. Не дер накардем иншоалло ки вақтш омаден. Сара 85 Ёсаминҷон салом, устод 5 лайк ва алейкум салом, хуш омаден. Ёсаминҷон казан теҷе ошхона сози нағзи. Дилшод теҷе хуш омаден хоҳарҷон Ёсамин. Лекси хеле хуб ака. Бале ташаккури зиёд ай касоне ки дастгирӣ кардан ва мекунанд. Хоб дар инҷа баъзе чизоро нишон омадааст. Сообщениеро. Устодҷон иқараки подписчикотона ба канали моро роя кунед. Иншоалло. Фу дер накардоҳошам хуб аст. Бале иншоалло ки дер накардем. Апай казан теҷаро як хабар гирем. Мошалло беҳтарин. Апай казан теҷа пешравӣ ҳаст иншоалло. Яъне 334 шудем. Банер намондем ку апаҷон то ҳол. Банер нашид монда. Ина як канали апай казан теҷа. Марҳамат кунед дӯстон. Хоб ки бошад. Хоб ҳамагӣ шуморо бори дигар хуш омадед мекунем. Дӯстони азиз. Хоб дар инҷа хати касеро ютуб ба ҷо кардааст.
казан теҷа навишта ҳама каса хубем бародаро ва хоҳаро ира ютуб ба ҷо кадааст ҷо гӯш мекунӣ бу иншоалло ки хуб ҳастанд. моделер роза салому салом ва алайкум салом хуш омаден моделер роза казан теҷа ҳамин банера монда натонистум устод апай шаҳро нагуфтантон ба филм ва ё видео ҳам доранд я тамошо накунед видеошон ошхона бо бисмиллоҳ салому алайкум ва алайкум салом хуш омаден ошхона бо бисмиллоҳ ҳама каса нағз ҳастем шукри худо хуб ҳастем дастархон зебо салом ба ҳама ва алайкум салом дилшод теҷа муаллим агар хоҳед ки каналтон пеш равад конкурс кунед ё ин ки ай каналҳои дигар пурсед реклама он кунанд хуб ол коми шогирдо ҳазор шаванд иншоалло реклама кардан мегиранд яке мекунанд охирина дастархони зебо кадестай бо дигарор бо ҳазор шаванд яке мекунанд реклама хуб дар ин байн яке ягон кас агар ҳазор дошта бошад дар сабшест вашмона хафа намешем моделер роза лайк ҳамондам рафтам саломат бошед ташаккури зиёд барои лайктон барои омадантон ошхона бо бисмиллоҳ ва алайкум салом оиша салом устод панҷум лайк ва алайкум салом хуш омаден дастархони зебо шашум лайк лекси апаи зебо алайкум салом оишагул салом апаи зебо салом дилшод теҷа хуш омаден моделер роза хуш омаден апаи ошхона ва хуш омаден апаи зебо оишагул оиша ошхона салом дилшод теҷа хуш омаден апаи оишагул хуб дӯстон дигар фикр мекунам вақт тангтар аст мегзарем ба китоб албатта агар касоне ки мехоҳанд яъне забони туркиро омӯхтан ва агар касе ки нахоҳад яъне фақат барои дастгирӣ омода бошад ташаккури зиёд барои дастгиритон барои омадантон устод баъди дарси туркӣ кадом забон сар мешавад забони англисӣ юсаминҷон соати 9 забони англисӣ ҳозир забони туркӣ казан теҷа устод як чиро нафаҳмидам дар канали шумо тамошо дорам яке якбора худаш як канали дигара меравад ростӣ ишане ки намедонам иша намедонам ки барои чӣ дигар канал меравад оишагул оиша ошхона созен хубен дугонаҷон казан теҷа салом хоб ин 7 нафар буд бо 2 нафар шид хоб бахайр аст казан теҷа устод ман эфира мемонам рафтан гирад лекин худам намозхонӣ меравам майлеш ташаккури зиёд апаҷон худованд намозотона ба даргоҳи худаш қабул бигардона ва дар ҳаққи мо дуоро фаромӯш накунед хоҳиши илтимоси дуо дорем казан теҷа оишагул алайкум салом оишагул худо ба шукр нағз раҳмат шумо чӣ хел дугонаҷон казан теҷа мода 9 нафар чун дар иҷа 2 нафар нишон додиста шояди хато нишон додиста боша ҳама ҳамиҷа ҳай устод хоб хоби тара боша ҳама ҳамиҷа боша агар мегзарем ба китоб дунё ворд намедонам омадан наомадан хоб сар мекунем яке иншоалло пайваст мешаванд дилшод теҷа ба филм ҳамиҷа ҳастанд блекси ошхона бо бисмиллоҳ оишагул юсаминҷон хоб казан теҷа дӯстон ҳамата дӯст медорам ба хотири аллоҳ саломат бошанд ахи казан теҷа худованд шуморо дар умру ҷонтон баракат диҳад хоб дарси динагина то иҷо омада будем агар дар хотир дошта бошед пас имрӯз аз ин ҷо сар мекунем тамрин аст тамрин кор мекунем хоб иҷра калон нишон дода намешавад ба хотире ки бояд ки расмҳоро бибинем бояд ки тарафи дасти ростам бибинем хоб яъне аввал калимаҳоро мехонем тарҷума мекунем
و بعدا کدام رسم به کدام عبارت تعلق دارد می نویسیم. خب عافیت olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İştihoy tam. İştihoy tam. Afiyet olsun. İştihoy tam. İyi dersler. İyi dersler. İyi dersler. Yani dersi خوب. Yani درسی خوب برای شما تمنا دارم. یعنی مثلا پدر و مادر وقتی کودکاشون مکتب رو میکنن این درسlar میگن. یعنی که مثلا یک نفر به صنف میدوید یک نفر دیگر میگه این درسler مثلا. یا معلم میگه این درسler. خب در زبان تاجیکی پدر و مادر باشن میگن خداوند ذهنت ذکیر بده وقتی روی میکنم مکتب معلم هم باشن مثلا موفقیت میگن موفقیت برای شما کامیابی ها تمنا داره مثلا. اما این درسler ترجمهش اینه درسی خوب درسی نیک برای شما خواهان هستیم. خب دیگر هم شاید موفقیت طوری گیرد اما امیر فراموش نکنیم که درس یعنی درس می شود لیر شکل جمع است درس ها این یعنی خوب. bol şanslar yani şansi ziyad yani. خب در زبان تاجیکی شاید شانسی زیاد نگن یعنی موفق باشین کامیاب باشین میگن موفق باشین کامیاب باشین پیروز باشین مثلا. tebrikler همون یعنی مبارک باشد تبریک یعنی. çok yaşa çok خیلی میشود yaşa عمر میشود yaş عمر میشود çok yaşa yani عمری زیاد اگر ترجمه کنیم عمری زیاد. اما این رو کی میگوین در هنگام عطسه زدن در هنگام عطسه زدن میگوین مثلا یک از عطسه میزنه دیگرش میگه که چوک یاشا. دخمون باشد مثلا میگن پیر شوی گاه میگن سلامت باشی گاه میگن به کمال پیری برسی. استاد من کلاویاتور ترکی ندارم. خب و خیر از هیچ گونه نمیکنه مثلا حرفشون زیاد فرق نمیکنه وقتی که مثلا چوک نوشتنی باشین همون سی انگلیسی را مثلا نویسین و میفهمین که شما مثلا سوک در نظر ندارین همون چوک در نظر دارین مثلا و خواهش انشالله به نظر میگیریم. خب چوک یاشا گفتیم همون چی است پیر شوید و کمال پیری برسید سلامت باشید به معنای همین ها. خب یک از وقتی که عطسه میزند نفری در مقابل میگوید که چاک یاشا یعنی به کمال پیری برسید یا که عمر دراز تمنا داریم. آدم عطسه زده چی میگوید؟ آدم عطسه زده برابر یعنی برابر همون برابر تاجیکی از فارسی است مثلا. یعنی وقتی گفت که عمر دراز خواهانم برای تو یا که به کمال پیری رسید برابر معنای این دارد که یعنی با هم یعنی با کمال پیری رسیم. لطفاً یعنی لطفاً و زبان تاجیکی لطفاً یعنی. خب دیگر در زبان فارسی تاجیکی عربی ترکی همش لطفاً استفاده می شود. لطفاً özür dilerim یعنی معذرت میخواهم عذر خواهی میکنم مثلا معذرت میخواهم عذر خواهی میکنم. خب iyi geceler yani şabi hoş iyi geceler şabi hoş. geçmiş olsun کی میگوین مثلا اصلا اول کلمه رو ترجمه کنیم geçmiş زمانی گذشته رو میگوین یعنی در گذشته ماندن در گذشته ماند. olsun باشد باش میشود olsun باشد یعنی در گذشته باشد یعنی به شکل دیگر مثلا همین مشکلی که داری در گذشته ماند پسی سر ماند. اما همین عباره کی استفاده میشود؟ geçmiş olsun هنگامی که مثلا بیمار رو زیارت میکنه در بیمارخانه یا در خانهش باشد یعنی کسلی رو میگه geçmiş olsun یعنی شفا یابید به همین معنا استفاده میشود. از روی کلمه geçmiş گذشته olsun باشد یعنی در گذشته ماند اما شفا یابید به معنای شفا یابید وقتی بیمار رو زیارت میکنن شفا یابید geçmiş olsun
شفا یابید یا geçmiş olsun و زودی خوب شوید. خوب در زبان انگلیسی get well soon get well soon میشود get well soon در زبان تاجیکی یعنی geçmiş شفا یابید. اما در غیر مثلا بالنیسا نیز استفاده میشود. مثلا یک دو ماشین با هم صدمه میکنن، یک نفر وقتی میاد میبینند که صدمه شدن geçmiş olsun یعنی در گذشته ماند. یا اینکه مثلا یگان مصیبت میاد بر سر انسان، خوب از یگان کارخانه مثلا میروننش یا که یگان مصیبت دیگر، هر مصیبتی که در سر انسان میاد از همین کلمه استفاده میشود یعنی geçmiş olsun در گذشته ماند. خب بگذار در گذشته ماند است. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yani خوشبختی رو میگن، خوشبخت. Yıllar یعنی سالها، یعنی mutlu yıllar سالهای خوشبختی. اگر ترجمه کنیم از روی کلمه سالهای خوشبختی. اما این رو کی میگوین؟ mutlu yıllar به معنای سال نو، سال نو مبارک، سال نو مبارک مثلا در همین حال استفاده می شود. یا اینکه در مثال گم روزی زادروز نیست استفاده می شود. mutlu yıllar سالهای خوش یعنی همون سالهای می آمدگی رو خوش بگذرانید، مثلا هم در سال نو و هم در مثال گم که روزی زادروز. البته روزی زادروز دیگر عبارت هم هست، مثلا doğum günün kutlu olsun مثلا روزی تولدت مبارک باشد. خب تمام همون در زبان تاجیکی نیز خوب ترجمه شده است یعنی خوب. تمام یعنی خوب، خوب. در زبان انگلیسی اوکی، اوکی یعنی تمام به معنای همون اوکی است. خب iyi yolculuklar، iyi yolculuklar، yolculuklar، iyi yolculuklar. اصلا یولجو مسافر می شود. یولجو مسافر یا کسی که سفرکی است، آدمی که در سفر است یولجو می شود. یولجولuk سفر می شود، سفر یعنی iyi yolculuklar سفری خوب، سفری نیک. خوب در زبان تاجیکی سفری خوب شاید بعضی وقت استفاده شد، اما راه سفید زیادتر استفاده می شود. یعنی راه سفید وقتی یک کس با سفر میره راه سفید، راه سفید. خب اینها رو ترجمه کردیم. اکنون میایم معذرت که این عباره رو در اینجا نخوندیم بلورا. Yandaki ifadeleri resimlerle eşleştirelim. Yani رسم‌هایی که در پهلو هستند در این مثلا اینجا هستند و عباره‌هایی که در پهلوی این رسم‌ها هستند اینها رو با هم پیوست میکنیم، پیوند میکنیم. چخیل پیوست میکنیم؟ مثلا رقم‌ها رو میگیریم در اینجا میمونه. یا که مثلا afiyet olsun اشتیایتون به کدام رسم تعلق دارد همون رو اینجا رقمش رو مینویسیم. خب بیاید رفته یک کلمه میمونه تا. خب بالا را کار کردیم بعد اسم میگیم. خب afiyet olsun به کدام رسم تعلق دارد؟ یعنی در اینجا نگاه کنیم رسم ها رقم دارند. اول از کلمه afiyet olsun آغاز کنیم. afiyet olsun. دلشاد تجه یکم شما بول شانسلر نویستین. بله از روی رسم توری میگیرد. بیاین از روی عباره ها رویم، یعنی در طرف راست نگاه کنیم afiyet olsun به کدام رسم تعلق میگیرد، تعلق دارد. بلکسی یکم بول شانسلر. بله درست. دسترخوان زیبا رسمی 8. خب بله رسمی 8 afiyet olsun رسمی 8. دلشاد تجه بلکسی afiyet olsun رسمی 8 afiyet olsun رسمی 8 سر 8 یاسمین درست. نهم mutlu yıllar، şaşım iyi yolculuklar. خب یک تا کار کنیم یاسمین جان. رقمی afiyet olsun یعنی رقمی 8. حاضر یک لحظه اول رقم بنویسیم. کجا شدی قلم؟ خب afiyet olsun یعنی رقمی 8. خب iyi dersler، iyi dersler رقمی چند؟ iyi dersler، iyi dersler، iyi dersler. رقمی 4. خب بهترین بلکسی دلشاد تجه درست. رقمی 4 iyi dersler.
دسترخوان زیبا رقم 4. بله این رو رقم 4 می نویسیم. رقم 4. بول شانسلار. بول شانسلار رقم چند؟ بول شانسلار رقم 8. اشتهای صاف. آشخانه با بسم الله. بله اشتهای تام، اشتهای صاف. بلکسی رقم 1 بول شانسلار. بول رقم 1 چی؟ بول شانسلار رقم 1. دسترخوان درسی خوب. بله دسترخوان زیبا 7. نه 7 نیستای. بول شانسلار رقم 1 است. بول شانسلار. 185 ای درسلار رقمی 4. بله درست. یوسف جان درست. دسترخوان زیبا 1. بله 1 است. بول شانسلار یعنی رقم 1. بله. باسیر 91 سلام و علیکم سلام. خوش اومدین اپای باسیر. تشکر زیاد برای اومدنتان. 185 رقم 1. بله درست. خوشخانه با بسم الله 1 بولینگ. بولینگ با فیلم ازبکی نمیدونم چی میشه که خطا رفت. خب بله بول شانسلار یعنی رقم 1. تبریکلر. تبریکلر رقم چند؟ تبریکلر. تبریکلر. بسیر 91 خوش باشین تیچه سلامت باشین. آشخانه با بسم الله اپای بسیر و علیکم سلام. دسترخوان با 7. خب تبریکلر 7 می شود. بلک سیت 7 تبریکلر. 185 9 یوسف جان 9 ده دیگر چیز است اگر خطا نکنم. بله 9 ده دیگر چیز است. خب رقمی 7 می شود. 7 تبریکلر. 7 تبریکلر یعنی تبریک مبارک باشد. چوک یاشا. چوک یاشا رقمی چند؟ چوک یاشا. چوک یاشا یعنی به کمال پیری برسید یا پیر شوید مثلا. رقم 5. بله درست. دسترخوان زیبا دلشو تجه درست. بلکسی چوک یاشا درست. 185 درست. آشخانه با بسم الله اپای بسیر هستید می. خب گوش دارم سلامت باشین. 5 سلامت باشین. بله چوک یاشا یعنی رقمی 5. خب لطفاً. 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 لطفاً رقمی چند؟ لطفاً. لطفاً 10. لطفاً 10. نه کی دلشو تجه لطفاً وای نیستای. بلکسی 10 نیست. 185 10 نیست. دسترخوان زیبا 10 نیست. مشخانه و بسم الله من نغز 12. لطفاً به نظر من 12 طوری میگیرد یعنی اومده است یعنی پیش همسرش مثلا میگوید که لطفاً یعنی لطفاً مثلا این رو قبول کنید. لطفاً. لطفاً بله آنها التماس نیز میاد. لطفاً التماس رقمی 12. لطفاً 12. 12. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. یوسمین 12. بله درست. خب آشخانه با بسم الله 12. بله درست. دلشو تجه بله درست. لطفاً. özür dilerim. özür dilerim. بلکسی 12. لطفاً بله. دلشو تجه لطفاً بله. دسترخوان زیبا 10. 10 özür dilerim. دسترخوان زیبا با پراگی نویسین özür dilerim چرا که دلشو تجه نوشتن. خب کدامت که کلابیاتور از زبان ترکی ندارد خب بخیره انشالله. özür dilerim دلشو تجه درست. دسترخوان زیبا درست. یوسف جان درست. بلکسی درست. özür dilerim بله. رقمی 10. رقمی 10 özür dilerim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler yani şabi hoş.
İyi geceler. Rakami çand? İyi geceler. Rakami 2. İyi geceler. Dasarxoni zebo. İyi geceler 2. İyi geceler Dilshod 2. İyi geceler Black 2. İyi geceler Yosamin 2. Bale. Bale. Rakami 2. Bale. Rakami 2. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. شفا یابد یا به زودی خوب شود یا این مصیبتی که شما دارید در گذشته مونه مثلا geçmiş olsun. Dilshod 11 geçmiş olsun. Black Sea 11 geçmiş olsun. Bale درست. Sara 85 Yosamin yani 11 bale درست. Geçmiş olsun درست. در سرخانه زیبو geçmiş olsun درست. خب mutlu yıllar. Mutlu yıllar. من klaviatura ندارم خدا با شکر الحمدلله. خب کسانی که ندارن خب بهم رقمشون بنویسن قبول انشالله. تشکر زیاد روش خانه با بسم الله. mutlu yıllar. Dilshod Tece mutlu yıllar no Black Sea mutlu yıllar no Dasarxon Zeba mutlu yıllar no bale درست mutlu yıllar no. خوب در اینجا یا سال 90 جشن گرفتن یا اینکه مثلا یکی از اونها زادروز دارد خب هم در زادروز استفاده میشد هم در سال نو mutlu yıllar mutlu yıllar bale خب Black Sea mutlu yıllar در سرخون جواب mutlu yıllar Sara 85 aşkına bismillah bale درست tamam 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 rakami çand tamam rakami 3 Dilshod Tece tamam rakami 3 Black Sea tamam rakami 3 Yosamin 3 bale درست خب tamam rakami 3 iyi yolculuklar iyi yolculuklar rakami çand Başına bismillah درست Dastarxon zebo 3 tamam درست Dilshod Tece iyi yolculuklar rakami 6 bale iyi yolculuklar rakami 6 Black Sea iyi yolculuklar rakami 6 bale rakami 6 iyi yolculuklar Başına bismillah c'est все c'est все nefahmidim c'est все Başına bismillah 6 iyi yolculuklar bale 6 iyi yolculuklar 6 se yani tamam رو در نظر داریم بله tamam tamam yani okey خب این تمرین کار کردیم بگذاریم بعد تمرینی پایان aşağıdakileri bakalım yani اون چیزهایی که در پایان هستن در زیر هستن yani اینها رو در نظر دارن یک می‌نگریم ne zaman ne söylüyoruz yani کدام وقت چی چیز رو میگوییم یعنی چی میگوییم کدام وقت چی میگوییم eşleştirelim eşleştirelim yani پیوست میکنیم پیوند میکنیم خب یعنی در کدام مناسبت ها در کدام جشن ها در کدام مثلا روزهای تاریخی ما چی میگوییم خب ما نمیگیم ترکا مثلا در زبان ترکی anneler günü yani روزی مادران hastalık kasali در حالتهای کسل bayram عید میشود جشن دون روزی توی میگن توی doğum günü روزی تولد روزی زادروز yeni yıl سالی نو والا که کار کردین شما معلوم میشه که هم ما پروفسور işleyen بهترین Dilshod Tece anneler günü rakami 4 hazır یک لحظه rakami 4 anneler günün kutlu olsun anneciğim yani مثلا روزی مادران مبارک باشد مادر جانم بله درسته
якумаш дуруст, рақами 4. Ёсамин 4 дуруст, Blackseed 4 дуруст, Дилшод Таҷи дуруст, Ошхона дуруст, Муҳоҷир бача ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Хуш омадин Ҳокимҷони Фархорӣ. Ошхона ва бисмиллоҳ 2. Хоб якумаш аннелер гуну ҳамун 4 дурустай. Казан Таҷи Маҳмудам саломат бошен, хуш омадин. Дилшод Таҷи ҳасталук 2. Geçmiş olsun. Бале ҳасталук 2. Зодруз 4. Аяглав бурем ки киё ҳастанд даҷа навишистан аяглав, яъне ози навбати ҳасталук рақами чанде ҳасталук? Ҳасталук рақами чанд? Байрам 1. ҳасталук даем ошхона якум бей. Бале байрамнас кутлу олсун. Хоб аз рӯи ибораҳо бурем. Аннелер гуноро ёфтем. Ҳасталук рақами 2, байрам рақами 1. Чихеле ки навиштан? Ёсамин навиштан. Дуум рӯзи тӯй. Дуум 6. Сонсуз мутлулуклар. Бале рақами 6. Дилшод Таҷи дуруст. Дастархони байрам 1, Blackseed 1 байрам. Хоб Казан Таҷи 2 чиро дар назар доштем? Ҳасталук шояд бошад. Дуруст апай Казан Таҷи. Байрам Ид 1 Сара 85 2 6. Бале дуруст. Blackseed 2 6. Дастархони бо 2 бо юмушакге навишта мешавад. 2. Хоб доум гуну рӯзи таваллуд чанд аст? Рақами чанд рӯзи таваллуд? Апай баси 91 апай Казан ҳастем шуморам. Blackseed 5 доум гуну 5. Бале дуруст 5 доум гуну 5. Хуросон Сити 5. Бале тӯй 2. На тӯй 2 несте ки ошхона ва бисмиллоҳ тӯй 6. Доум гуну 5, яъне доум гунун кутлу олсун ниҷе сенелере. Яъне мегӯяд рӯзи таваллудат муборак бод. Солҳои зиёд, яъне мақсад солҳои зиёд барои ту хоҳон ҳастам, умри дароз хоҳон ҳастам. Рақами 3 яъни йил, бале рақами 3 яъне сенелар. Сенелар яъне солҳои хуб, солҳои бобарор, солҳои хуб. Бале хуб сенелар яъне ҳамун соли нав муборак бошад. Ба ҳамун хитобро мегирад. Хоб сера Blackseed хондем 3 яъни йил. Бале хоб баъзе комментара боло рафтан. Хоб Казан Таҷи намазахона омадам. Сумаяхон Сабина салом. Ва алайкум салом. Хуш омадин апай Сумаяхон. Казан Таҷи 5. Хоб 5 рӯзи таваллуд дар назар дошта бошед. Дурустай 3 соли нав. Бале дуруст. Апай Сумаяхон ҳама каса нағзин созин. Шукри худо хубем. Ёсамин 5 доум гуну. Бале дастархон зебо яъни 3. Бале дуруст. Сумаяхон дер мондам чи як камтар ага апай Сумаяхон. Дилшод Таҷи яъни йил 3. Бале дуруст. Ошхона ва бисмиллоҳ 5 таваллуд. Ошхона ва бисмиллоҳ 5 таваллуд. Бале рӯзи таваллуд рақами 5 яъне. хоб ин тамринам кор кардем. хоб инаш камтар зиёд мешавад. инро ба фардо мегзорем. боз фардо соати 8 давом медиҳем. Бо ҳамин дарси забони туркӣ имрӯз ба анҷом расид ва аз якяки шумо ташаккур мекунем барои иштироктон. Ёсамин дарсро тамом кардем. Бале тамом кардем Ёсаминҷон. Дарс тамом шуд. Соати на забони туркӣ, забони англисӣ касе хоҳад марҳамат кунад. Бо ҳамин ягон саволҳо набошад, ягон чизо набошад, агар дарса қатъ кунем ризо не. Апай Казан Таҷи дар кадом масъала ризо не? ягон пешниҳод доштем? Апай Сумаяхон англисӣ меём насиб. Иншоаллоҳ мунтазирем апай Сумаяхон. Соати 9, яъне 20 дақиқа баъд.
Dasturxon Zebo ustod як چی گویم روزی شما بفرمایید دسترخوان زیبا. دلشاد تجه teşekkürler hocam. 18 dakika sonra görüşürüz. Görüşürüz Dilşad Tece. Bilekси rahmat aka барои дарс. Xudohafiz. Xudo niгаҳдор. Дар амони Худо бошед Билекси Дилшод Теҷе. Дастархони зебо бифармоед. Қатъи апай Казан Теҷе чизе гуфтанӣ бошед марҳамат кунед. Ошхона ба бисмилла устод силкаи равид. Устод силоки равид то дарси англиския. Силоки. Нафаҳмидам ошхона ба бисмилла агар такрор мекарде хуб мешавад. Казан Теҷе барои дарс тамом нашудан. Хоб барои дар байни дарси туркӣ ва англисия канадар фосила бошад хуб мешавад. Барои дар баъзе кишварҳо вақти намози шомай, яъне бигем ки дар Ирок намоз бихонам, мо ҳам як тиёрагӣ бинем барои пешаи дарс сар кардан як 10-15 дақиқа китобҳоро нигаҳ кардан дар кор. ошхона ба бисмилла ҳама ба хайр нағз монед. Саломат бошед ошхона ба бисмилла. Дастархон зебо ҳама каса канали ман дароян видеои нав партофтам дар омада бинед. Фаҳмо хоб Сумайяхон Сабинахон гурушкуруза медонам аз кинои туркӣ гурушурӯз апай Сумайяхон гурушурӯз. ошхона ба бисмилла Зебоҷон майли мерим хоҳар апай Сумайяхон тамом. Казан Теҷе Дастархон зебо ба навбат. Дастархон зебо ба навбат меоем. Хоб дӯстон дигар эфира қатъ мекунем. 15 дақиқа дига монд то ки барои дарси англисиро як тиёрагӣ бинем. муваффақу муайяду сарбаланд бошед. ташаккури зиёд барои иштироктон. паноҳи ҳамд бар Аллоҳ барори кор шумо саломат бошед. ташаккури зиёд. эфира қатъ